Pertanyaannya, how is the text structure to present the topic of neurodiversity in the workplace? Nah, jadi ditanyain tentang gimana nih teks di atas itu disusun gitu ya. Nah, pertama kita baca dulu kalimat pertama di setiap paragrafnya untuk mendapatkan main idea-nya. Nah, di sini ada neurodiversity refers to the natural variation in human brain function, including condition like autism, ADHD, and dyslexia. Berarti di sini ngejelasin tentang apa sih neurodiversity itu, gitu ya. Nah, terus di kalimat pertama paragraf kedua, however, many workplaces still rely on rigid norms that unintentionally exclude neurodivergent talent. Oke, berarti ini tentang challenge gitu ya, tantangan buat teman-teman yang mengidap neurodiversity ini yang termasuk ke dalam sana di dunia kerja. Berarti jawaban yang tepat itu yang mana teman-teman? Yang A ya. It begins with a definition then explores benefit and challenges.